Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayil Cholehil Choaquat Quasquizin, Lisholomi la Catzolbal Chirulcutana Inashye, Li Tabernáculo, Li Keshki. Ahí Nagatausa el capítulo 36, versículo 8, Tosa li versículo 31, Real capítulo 39. Kautak liqagwa Dios kishkut, chantzakal rut ko amang chishhun kaleb likakreru, akshkabinak liqagwa, kishkelish musik reheb eb likwing, likek angelan krechishhuni lebain, ho lishibangil liloklach najejain. Liqagwa Dios kishkutak kwichiru lach Moisés, Chanru tak ubamang chishhun kaleb likakreru salilok laknajej. Utsaeb li capítulo lishinyagwe chalen sali 36 doch sali capítulo 39 nakataulish kubankil lilok laknajej manakli tabernáculo. Rochben chishhunileb lininqit ikr ebli cortina naubileb kwiru likik emang sa chishhunil. Holish kap tasalil likwang chisal lilok laknajejain. Nataulimankaj kwi li retalil utlish kubangil liloklakash. Liloklakash han li kishok mang kwi eblish la hep chakrab liqagwa Dios manak ebli kwip chiperpo kilpek li mesh li barkwi nak emang li kashlan kwa li candelabro na yemang resa kashlan atin li artal barkwi nak atmang li incense ho kwi li artal barkwi nak atmang kwi li mayej hun li china chahobal chishhuni lishneba li loklaknajejain ut chishhuni li kakreru li ki oksik reshji bankil li najejain. Hana in li tatau sa chishhuni leb ebli capítulo ain. Ut sa li capítulo 39 nakatawah kwi lishcholo bankil chanruna keshjib chishhunil lishbataleb eblachtih. Akshkabinak kwi ebli batal li nekeroksi. Li khut'a li nekeroksi chishhuni leb. Ut li khut'a li neroksi lishchukwa ilachtih. Ut hunchik li nashkesa shben. China ustsaqal li raq lishchukwa ile bachtih. Chire kwan kampan ut granad chan li santilhu. Nashkam sa shben hun li pectoral. Nashkamah kwi lishkama lishsa. Ut hun li punit. Manak lishramba lishkholom. Chishhunil kahosh chaqalru. Chishhunil eblik angelina ushmang chaqsa li loqlach najejain. Yo kep chishkutbal. Chitimil timil. Chiru chishhunile. Hokalish tasalileb chaqib li ralash ka kholakh Israel toch nak kigulak liqagwa Jesus. Shbanak chishhunilik angeli nashkut bezi haan liqagwa Jesus ho lak kolonel. Chishhunilik angela in nekeshkut chiqunak liqagwa Dios shik naril limak. Aba naqilak kwi chanrunak nashkub rulish chahkila likwin naqshtane salimak. Nashkutak kwi chiqu lishkol baleb li hokali nekeshodo lishmak chiru liqagwa Dios. Nashkutak kwichiqu arneke raqek li inka usebshnaleb li tikinka sherakhsh kana bankil li ma usilal chimuku sherakhsh khalbal lishka usheb uchpa bankil qaqwa utnashkutak kwichiqu naqcho qeyanaqkwan toqkwan kaqwi khun likaru huwal shaalru li yochi chalk naqsa khunkutan to kwangchik chisali qachol arkwi mak aqchik limak Salilok lach najejain, nabanumang kwib ruheblik angel, aban hunchi na lepli negesh hakyali. Li makich li negesh kat rachlal kutan, utain negesh banu chiru chishhuni lepli kutan. Ut hunchik li makijak li negesh banu, hain nash banu lishchukwa ilach tich, ut naok hunsut, salishkap tasal li lok lach najejain, chishhuni la in nashkutak kwichiku, chanru nash banu li qagwa relimak, ut chanru nak nashkol lachmak. Rikineb li makijak rachlal kutan, sali loqlach najej. Liqagwa nashkere lachmak, naknashkuy lishmak, sashkaba li rusilal. Aban re nakta kolek chan liqatzolbal. Ángel ru nakta makijak eb lishul, ut neke makijak halan lishul, ut lishkikel lichenashula in li nahoyek. Nashhalam uchi, lishkikel liqagwa Jesus chi hoyek sakagaba. Resh kulbal li qakulbal. Jonas cheque li hu 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Lishkik eli Jesús li ralal na kosh ahobrisi chiru chishhunil li mak. Hay nakataw sa shkulbal li qagwa hanakwan. Lishcholo bankil li mak chiru li qagwa. Ut lishkulbal. Lishtiko bresingil ru li qachuam. Sa shkaba li Cristo.
Haan li nashkut chak ebli makejain. Naklach mag na rek anak shkuye chikanan lishmag. Anak kwan na ruchik shtial wal sail li kwank sa tikilal. Sa shkaba nakakol bilchik. Li makejak li nabanuman krahlal siya. Nakieman kakwi re sa kashlan atin dia de expiación. Kutan kre kuyukmak. Nashkut chan runak liqagwa Dios. Narisi chihungwagil retalil limak. Ut toh sa ebli qagutana nakwan. Lishk angeli qagwa Jesus salilok lak najej aran sa chosha. Lik angeli toh yosh sa qobrisingil ru liqagwa Dios re liqakolbal. Liqagwa Jesus na atinak chirishep lihokyalep. Linekeshkul lishkolbalep sa lishkaba. Li profeta Daniel kiruah kwi rilbal liqagwa Jesus chik ohlak sa likoharibal nakikehesh kwangilal shban liqagwa Dios. Shban naqhaan li ta akwa bejink junqe kutan chan lisantilhu. Nashcheqe li hu Daniel 7:13 ut 14 lishkwangilal kwang chejunelik utinka ta osoq utlish akwa bejiom ma joqe ta sachmang. Chishjuni la inat kwaskwitsin num tajenak chaqalru. Abajo chikrehep li nashcheqwi li hu Apocalipsis 21:4 abili nashche tishchahyo bresi chishjunil lishkyalebru utinka chik ta kwang kam chimuko yapak chimuko hapok malhrailal shbanak li nakhter ruchichoch akshnumek shjuni la in nashkamchaq oy bening choqela o li khokyal yogosh kyalbal qaqe saliqapabal naqanaw naqsahun kutan aqechani chishjuni la in shbanakhan li nashchi ile qaqwa rehep li ralash kahol li santil najej choqrehep chaqlaj Israel anchaq khun li najej reshkebal shlo ali qaqwa Dios utre pantiushink sashkaba chishjuni li rusilal sashbene utli qaqwa Dios tohnara haqwi kwang saqayan qanaqkwan anta shaqlita beresin qaqwe chiru li gutana in namchi okli qaqwa Dios salaqwa salajuam salaquchoch salahun qablal Mandiosha kwenaqshina kuchbeni chiru li hun kamok chikain saliqakan hel solok salisan tilhu boqbilat hunelik re naqta kuchbeni sa hun chikliqakan hel